Kubli pi baro ngapnya sebab yang pi baro share kan ka video ka jonga ba menta kasngi te pe menta kasngi dan berkini ki girls hang ni te ini di i tiusngi baladi aival polis bat iki sara bat ngeden ru bat iba pita hang ni te menta kasngi ngimut banet kena awak pita leja kita ka wei pli ka wei ka restoran Hang ni pot senang kuih. Dia restoran. Okey kita. Kata ka LS Juice Bar. Okey. Kajang iperlok jangi mo bagi dang film takasngi te ngiale vlog ngan ilang chef P ya kadukan kajang i te lada P ru via denti nang nakini ki line mo fi sala ban wan ban di juice hadukan jang i. Dai na. Ni ru betang ni di juice no te sampai du ka video jang hadu dekut te enjoy. A few moments Te later. menta pada ngidang ya lenti ban let shati sha Queen 9 mo. Ngidan Queen 9 hi ngidan shoot menta sha ni te ngi babak mo ngi yo ban let sendan di juice hadukan jang iperlok jangi mo badang pelit mai menta kasngi kadon hani aku nain dengan sepen ibhai fi ka location man dalam poi di hotspot sukum dah so tenrang nem ni ada menela terkong Pilih belakaan kat tu. bapita la so tenrang Kuat kan nyam poi no. kuat mak na taki juice kilong kom no te kidon jat juice ayu mo masa pe ip dalam poi besti te hang ni mentang adan ru bat iwei actress i bala pau ha jong kan dikri kasi mo te bara fi thui i te ngi su khat i di medeng te medeng ru mentang kasngi ngi nya le di juice ha dukan jeng ba lansius imle te ma medeng babak bha mangi wan shoot chania mentang kasngi yoli di juice sendan sepen ibe ifi sibet nang na dukan ngin ifi medeng di juice adukan muklat mau medeng ikini baro kidai ki bang ni aklim lang mo menta kasngi kini la ya sete baro kani kalenti kami hang ti hasurok ba nanti main bet kini kidiang ding shopping amai deng teh shopping kong passion kang wale kai ni ruiwe actress bay film lang ni ya piti sai la dan hang ti ba up ini ban welcome syukur kasih didukan dan ti bapang ti balik ti sa ke kani kedukan kedai jong ini isa paisa ketengkem na dukan pitong LS Fresh Juice Bar. udi wale kai bekani kan kedai surak nang te bawan nom sning ke pan nang te bawan nong po mo nampak dia dah adukan tu dekat hang ni sudah kawan nang tina room dai nas nampak nanti na musning sini ka sudah mah mana silong ni tu dia kadukan kedan hang dengan penyipi dan dia pekan kadukan hangnya pas ni medeng nak mat fi fita kau di juice pula bayar kau di juice ni tapi tu nak mat Bang, apa dia perkembangan kemudian ini kan itu bawa sebentar kita pakai dokumen tidak biasa dengan bagi ini krek ini di hani kita materi akan bet pada komisi apa penjual penjimkat tu antang ya tentang bukan ya bor bukan ya akan melakukan dokumen ya pri ya ini bukan dah pada waktu yang dia dah filawan ya kum tu nanti nasilong de filak ban berung nang ni sak hang ni bebas bantu so nice dia syongkai hang ni pengat kali di bat umso walai kasyu Halo. Apa mau kai fat teman? Tusuk. Thank you. Wow, so nice. Kau tak fikir, kalau ada dua je. Kita juga. Dah. Okay, congratulations. Congratulations to you.
Anna. No. Asli na. Asli wait, asli. Tapi pakai apa pala? Agak gitu ya. Sampai ya bang. Dia apa ni ah? Itu apa cuba? Baru buat di sana. Nah. Bro. Master lagi, ni kayak shot lagi. Ki hani finyo jat pejat ki umso ki ini kini ki milkshake finyo shibun ha. Tenang ta finyo fresh juice gitu salad mocktail. Ini kau mau sender dia berterima haban sender ni dan mideng telah di mideng di. Kalau pegat sorry. Di mideng di. Di mideng. Di video tu setra kan di nak. Lang sa di ni. Di kan. Try lah siya bun comeback intasi. Sibil arban kepala. Dia nga ba mideng mentangnya di ada orange juice. Cheers mideng. Cheers tadi nak. Lesar sendal gue ini. Hah? Sendal lang gue. Mango. Oh mango ni deh. Mango. Contoh. Punya lang bro lain. Sen ke plus bil arban. Ke pelajang search bil arban. Bangan na barang de bamja. Di so wow, so nice. Dia nak midang. Ha ka bakadut te kuai mo midang. Ada di. Lalu silas lah du. Kuai. Wah, how kuai. Thank you so much. Yuki umsa babang jengfi. Balak senari day patken. Balalong try di ini. Ha? Om jadi teh, oh lah bakal di teh. Ni lah le balanya le pro na di. Pesna di teh, balalong try di ini, balai di kini. Dia mentah hadin bangin ada big juice. Tiba kita you ada way tu? Watermelon. Dia saniru kila di juice, layu watermelon. Dia dadap langsung yang habelik bela biang, habis shooting biang, tingi habis run no, stiga jaka bagi shoot. Saya ingin cuba kunoi ke video jongi tang hang ni hi, ingin saya keduk dah kau ipat ke video, kau ipat ke vlog dia. Makan pa dia fikir pai bak mau ke bayar lanti dan ni dia. Wan klat banwan bandi juice sang ni ini. LS Kinsa i ba ikan itu. Fresh Juice Bar. Ha, ang pa ha? LS Fresh Juice Bar. LS ini. Wan juga banwan di umso hang ni gampang banget dia. Tu ada diskaun dulu yang free dengan ke video jangan. Ini lah yo. Marbaling hero nama kita tes entah sila dia. Gampang ha. Ki ai beda u mende ti di powder ki ai beda u original so ha. Di watermelon baik ki ai te lang bas bah kata. Dia nampak pita. Gampang lah hot. Dia ingin sekenduk pada aku pakai video mah. Bye bye. Bye bye.